Isolezo isikhangiso uthando umculo wamaskandi sinethulela isicoco somaskandi kokuqala endimeni kaMaskandi. Sicela uvotele umculi kaMaskandi ofisa ukuthi ahambe naso isicoco esiphekezelwa isheke lika 100,000 wamarandi. Umculi ozophumelela kulomzuliswano uzophinde ayobhekana nabaculi bamazwe ase-Afrika emculweni wesintu. Thumela igama lomculi ku WhatsApp line 064 914 3636. Kuzovala ngomhla ka-30 May 2026 kuthunyelwa amagama. Umcimbi omkhulu wokunikezelwa kwesicoco uzoba ngaphansi kwesifunda iLembe eMandeni esibusisiwe Community Center ngomhla ka-6 June 2026 International Root Music Award. Isho njalo-ke indaba laphana-ke kuyisoleza Lento Fast TV le lapha sinethulela another competition evotelwayo under omaskandi bafowethu ingane zakwethu lapha nikhona sekukuningi ukuvota kwenziwayo sekuvote kakhulu esibini sikaMaskandi. Mina-ke into engizoyisho ngithi-ke ma-Blue Lions, ma-Blue Nation niyazi sizwe isikhulu sakwaGoqo ukuthi yena esikhathini esedlule ukuvota kuhamba kanjani laphayana kwaGoqa Sithandaza, kodwa manje ngoba kusanda kubuya kuma-Metro FM Awards kuvotwe kanzima kabuhlungu for 3 months kuvotwa. Ngapha kunomcimbi omkhulu ose-Carnival City, kumele kulungiselelwe imali yokugibela, amathikithi, abantu kumele bedle, umfaniswano odurayo nawuchibhile nabawenzayo bathola kanzima. So kuningi ngithi mina this is the opportunity for abantu ababe nama-complaints ngama-Metro ababona ithi iqhawe labo alikho kuma-Metro babona bazocasha ngomzukulu. Ithuba-ke leli ukuthi lokho kade bekukhuluma-ke uziprovekele. Angithi bathi ingoma iyayingenela, ingoma idinga ukuvotelwa. Abaqhubekeke phela-ke benze ngaleyo ndlela leyo sibone ukuthi ubani umuntu ozongena because kuyashiwo ukuthi uyavota. Kusazophuma-ke inamba inamba isikhona bathi kuvota-ke ku-WhatsApp. Ukuthi kuvota kanjani nge-WhatsApp angazi, noma uyasenda nje imessage or kanjani angikho sure, kodwa kusalayo bathi kuvotwa-ke khona. Abayibonalisa ukuthi kade beyikhuluma ade ngesikhona bagudla idlamleza, bagudla uMstempungo so benenkinga naye. Lento kade beyikhuluma ngobani, ngomafikizolo bethi nabo abengcothi kunebona abengcothi kunomzukulu, abengcothi kunoSminoff. Abakukhombiseke lokho ukuthi na bebeqinisile ababavotele. So cela ukuthi abantu abasingasana noKhuzani, induna, ubuholi obuphezulu, iphathimandla zakwaGoqa ukuthi-ke this time around abake beyihlehlele lento. Akusikhona-ke ukubalawula lokhu nokubatshela ukuthi abenzeni, kodwa-ke there's been too much voting going on laphana kwaGoqa since ngaqala ukwazi uMaskandi kuyavotwa laphana. It's too much now. Abantu they need a break from these things beke becabanga ezinye izinto nabo. Kuyavotwa mase sekuvotwa lokhu nale mali okuvotwa ngayo is too much. Kwakwavotwa ngo 2 million or 1.4 million okhuzini isheke labo 100,000 kwesinye isikhathi bangathwala lutho. So this thing is too much bafowethu. Angeke akumeni kancane kwekudedele lawo ngoba hle bemhawulisha nje uKhuzani hle bekhuluma kwasho wacima sala iqinti. Isikhathi ukuthi labo bantu labo ababona izinto ezihle zideserve bona zifanele bona-ke abakwenzeke lokho. Leyo competition leyo-ke ezobe isemandeni lapho kuzobe kumenyezelwa ukuthi ubani-ke uphumelele. Asazi ukuthi bazohlela kanjani or bazokhombisa ukuthi abawu-10 or abawu-20 abahamba phambili obani or lokhu bazokuphusha iviki neviki besingakazi, kodwa nje isikhangiso-ke esilaphana kuphi kuyisolozo. Injalo-ke indaba-ke bengithi mina abantu abaphumeke bosikhombisa ukuthi na lento ade beyisho kuma-Metro beqinisile bengesekhona ukuthi ngoba bephethwe yini-ke umona noma ade bephatheke kabo kade lingekho iqhawe labo. Sale kahle.